กุมสังหิสมนิเลปทุมจูนนิสมเลปกัวทอตันนีอานิยาเรนโบว์มิโซชแนลทิร์ตูเตหินจะบายินจิบายกันบุกเท่าอาเจ้านิจานะไลฟ์โปรแกรมกันรอนบวชสยาคานกันรอนสวยหลังตัวตุนาเฮียนมณิปุรสเตตาโจฟากันอูนาวเต็นไม่ไตโฮลกาฮาร์สัตนะอันตกเมกาอินโดนะอันมัชนเมกอันนี้เดาเบรากันอูนาวไม่ตั้มตักเตอินเล่เหลาในเหลาอินไอเลอินตูละมาโปฮาร์สัตนะอันตกเมกามณิปุรสเตตาโจฟากันอูนาวฮาร์สัตนะตกเมกเตจันปุยนตูเฮียนRainbow Mizo Channel chuan vebur khon kan hantum zeta amai ro chu nam isu le ram isu thila kan thopui bertrin zofa ram revai group ta chuan Manipur zofa te ta na vebur khon tur hian thutluk na hanlo siam toa chu wang chuan a hran pa in Rainbow Mizo Channel chuan vebur khon na hi buat sailowin anni kan thian kan thopui ten vebur an khon hi kan thlopa kan trompui ta video kan huang hian donation khon mek hi tun karni lai ni zanlai thleng hian khon tum ania tin mi puiten sumle pai in nei ram chan ang te in pek na turatan he donation khon na hian Rainbow Mizo Channel GPay account man ania video hian kan tar lang thona GPay number hi kan sei lang lenge 9862254111 a hian GPay mangin tranpui na hi pek thai rang ani tranpui na sum hi engemozat alolut to ma se kan unaw Manipura zofa te hian ralbei chungin hanupui fanau te hanchomeka relief camp mun thrang amit te eilein tur ngai tu hangai boka Rainbow Mizo Channel chuan mizo mi pui zong zong te kan unaw ten ral hando mek na hian han ral do pui ve turin in nei sum mangin tlem lua omlo tam lua omlova ke ronpen chuak turin kan som vek chau ani Manipur state boina wang hian zofa ten in pum khatna kan nei chau mek zela Mizoram state ta mizo tele mun thrang thranga zofa omte kan in pum khatna alang chau mek zela meitai ho ten kan unaw telaka har satna an siama wang hian in sui khom na thazok kan nei chomek hi lom om kan ti hlea Tripura state lampanga zofa kan unaw te po tuna hian in lungrol takin kan unaw te tan hian hanin hong hlea Assam state lampanga markholiana po relief camp engemozat siam ania hengmuna hian Manipur atanga anhimna beisaya tlan thlate markholian pantu te hi relief camp han siam sakna huna hian da khomin chun zanzamin an ei le in tur hi anlo boipui mek bok ani Manipur state atanga zofa kan unaw markholian lampanga relief camp om mek te anlo enkol na konga hian an theitop choin anlo boipui ani ti alang chianga marin pui Barak Valia general secretary phaichu kholum tak noya heng ei le in tur te ngai tua habir boina satla tu ka wangin ni khothrelawin hatlu hiala hetiang taka zofa te in pum khatna le bloodline khat kan ni na chiang taka ronlang chomek khi chom nungzel turin zofa tlang tranga omte kan ngen thau chawa zofa namro puite kut in suya kan din chua ahunta ani ole nizana live program kan ron bot saya khan ole sam Manipuri youth association ta chuan thu chua ron siam non lain Mizoram state sarkar chu anon vaulea Manipur state ta zofa tribal 10 separate administration and demand hi Mizoram state sarkarin athop na hi athop na tranga in nukdok turin kan phuta juni somnile pathum ma hian in nudona thu hi kan khrelawani chuan hemini trang hian Assam state le Mizoram in kalpona national highway 54 a hian economic blockage kalpuitran ani donani tin thu chua anon siama heng meitai polta septe te hian Mizoram state hi miron vosek tolo turin kan hriat tira zofa te hi englai main kan melma telaka hian kan tlom ngai lawani ti hi inlo hriat kan duni he thu chua aum vela hian chak takin malak zui ngal ania Barak Valley vela meitai ten thu chua anon siam hnuloka hian Assam state police sa thunai tu le MLA ta chuan heng thu chua siam tu te hi an be pop ngala ti chuan thu chua anon siam ni vek ni jana la khan emergency kawin all Assam Manipuri youth association te hian Mizoram state laka economic blockage kalpui tura ruam manna anlo nei to chu
thul ani thu statement te chuakin haron pungzar zui ngal ani Assam state ta thunei tu ten rang taka hetianga manlak na hi achan lewang chipchiar takin ron puang lo maila tlang thranga zofa ten in sui khoma ma kan lak ngal na ra ani ti ro chu kan han soilang du ani ne jandar sompan hi vela report kan don dan chuan Kangpokpi district chunga in kana athenga mase heta hian tribal zofa ten enroll na kan nei lo thung in kana achuatan hun hi ni jandar som pakhat le minute somli pasari vel khan ya hriat ania Kangpokpi district chung leima khong huna ania meitei firfiak pol arambai tengol ho ten leima khonga army station an beingot maya heiwang hian army tele arambai tengol tahi nasatakin hanin kapzuita ani meitei firfiak pol harambai tengol ten army te mun han beingot mai hi anti sual lian tak nidonin halangta report kandon thren khata chuan harambai tengol lama hian nunna chan hanum nual toni ti report kandonga amai ro chu voin thleng hian he report hi finfia hlei thei ani rilawa harambai tengol te hian meitei nunna chan zat hi an thup nia hriat ani report kan don thren khata chuan leima khong muna in kana hian meitei arm group arambai tengol te hi chut chiat na athleng ta ni tin report kan donga inrem na le zalen na le muan na handulo wangin sipai mun han baya chut chuan antana chiat na lian tak athen ta ni antibok meitei te hian thu chua rang han lo nei to khan jun ni som le pariat nimin kha uprising day ani tin han lo puang to heta hian Lamka le Kangpokpi lama nataka zofa tenor hantumani ti te thu chua siamin hantar langboka mase tunthleng hian heng tharum thona lian tham hi hriat tur engma aum talawa pathian tranpuina zara zofa kanu nauten ne na ropui tak tak anchanga meitei hoten nunatam tak anchan to wangin hetiang hian chachuak ngam lovin hanum tanin halangbok voin lama report kandon tan chuan Kangpokpi district chunga hian tongtraya pathian auna runpui nei ania hetianga tongtraina hun anman hun hi Kangpokpi districta kamgiphaya tranga hengbung inkara national highway trua nei ania Kangpokpi district chunga zofa christian meichia zatam tak pungkhomin anjinga hian internal displaced people anti Kangpokpi district chung thingtlang khua tranga he district chung veka munhim jok pantu mipa then khattepo antelbok ani gamgiphaya tranga hengbung inkar national highway trua hian kongpuidunga intlarin thingthin ti tak jatin pathian hanawa report kandona chuan thingthria pathian anaulai hian hanmit tuitlain kongpuya hian hafara anbianga anmit tui halwang zoi boka Manipur state aboy nuwa hetiang taka tongtrai runpui mipui tam takin an nei hi alathleng lawani thujiak tam tak an keng boka heng an thujiaka hian lalpa katrap thom hian inhnen lothleng ro se ti te ania then khatten thujiak an kena hian kana kamangang tak zeta i chandam na chu lothleng sela minveng him ro ti te ani heti lai hian press trust of India in report an pek dan chuan Jun ni som pariat zan le ni som pako zana de khan meitei ho chen na kanta sabal munatrangin chingmang village lam hoin silai me pu ania he thil thleng hi arang thayang bera control tumin army ta chu hanin rol ngala chingmang village cha poi soilo civil mi hengemozat cheng ta chu army te hian hum him antuma mase kanta sabal lamatranga ronkap tu te hian army kolam tahi paltlang hantuma wangin army tanen hian inka na achokta hengka na choka hian army kolam jinga pakhat chu ka hliam ania arang thayang berin inka na munatang hian lak chuani in military hospital leima khongami chu pan ngal ania heta hian enkol zui ania enkol na adon nuwa hian sipai han ka hliam hi ngai tom ani talawani
India Today le The Times of India ten report an pek chunjom tan chuan hetianga sipai le meitai hote in kana ha chuan mun hi Kangpokpi district le Imphal district in Rina border bulloka ania meitai ho hian Kangpokpi district lamsai ta thilthren khatta chu hal chiat annaya mase anu raivak lowa sipai te hian heng kangmai chuak te hi han thel mitani tin han report bok ti chuan voin lama hian thuthar hauma hei hian Mizoram chunga social media platform rang-ranga soizui a hlo hlea hemi chungchang hi hanbi chiang lokila voin chun dar som arik marhet khan The Indian Express chuan report an pek danin Mizoram State tatranga Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena chuan Manipur State Sarkar chu remove President Rulada Turin hangenani The Indian Express in ansai zauna chuan Mizo National Front MNF leader chuan Manipur State a hian remnale muanna athen thaina Turin Meitei community tele Zo tribes te hian rural na ran veve neya separate administration siam Turin harota Manipur State thi thakhat le achan vevel tharum thona hian atuam toa mei ni thuma tharum thona achuatan hnuloka khan Mizo politician ta chuan party line crossin party rang te in beina chu kat ania Mizo mi puiten ngai dan han siam ta thunga heng mi puite hian separate administration Manipur State ta Zofa tribal ten demand han siam chu an thopa Manipur State ta tribal ten en hian Mizoram State chunga mi puite chu in kontakin thil hanin share tona eng thilin share tona wang hian Mizoram chunga Mizo hroi tu thren khatta chuan wantlang hriata thucha an soibokani antia The Indian Express hian han soi zeldan chuan Mizoram State atanga Rajya Sabha MP pakhat MP K Vanal Vena chuan Manipur State a hian president rule impose Manipur State Sarkar chu thiat turin aphuta mase Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena hi Mizo National Front MNF party atanga than chua ania MNF party te hi NDN na thoho na nei ani tin han soi boka The Indian Express in Puke Vanal Vena kankom na chuan arang thayang berin center chu enroll thuai turin aphuta center hian urgent intervention anei turani ati heiwang hian Puke Vanal Vena hian Mizoram State dinna chu danglam tak ani zia atilanga Mizoram unique position tin anjiak nge ani The Indian Express hian report anpek zeldan chuan Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena hian boina le shomna tikiang tur hian thil pani poimo tak auma pakhat chu meitei le Zo tribal community te hian separate administration nei tura he administration hi siamani atia achan chu heng community pani te hian ven himna anmamo vevea meitei te hi population a chuan hatam zo kan nia mase protection ven himna hi anmamoa chutiang bok chuan tribal community te po hi namtlem jok ania ven himna hi anmamo thoboka chu wang chuan an himna turber chu separate administration kan siam sakhi ni ati ti chuan thilpoi mo tak mai pakhat om nia ka hriat keima mi mal ngai dana chuan Manipur State hi president rule da ania achan chu hunrei tak chung tharum thona chu chunjom zel ania tin tun hi Manipur State Chief Minister and Biren Singh ple a sarkar remove hun tu dik takani ati The Indian Express chuan Puke Vanal Vena hian heng thil panni asoi te hi ti hlo tlin ani chuan community panni te hian har satna le natnate antur tolowanga an buaina chinfelna tur kongam chunani ati antibok Mizoram State atanga Rajya Sabha MP Puke Vanal Venan he thu hasoi chho chungchanga hian Mizoram chunga social media platform rang abik takin WhatsApp group lamate soizui hallo lea thren khatten meitei hote atlom zoka antrang meka kan unaw zofa te din mun trazoka anding tan meka ama thinarap thak tak te khotam tak hal chiat ani lai khan president rulada hi thilpoi mo tak ania masatuna chuan chan trazok chang kani mek lai hani wangin en Biren Singh kai hroi Manipur State Sarkar noi angai hian separate administration nei hi atrul hlea ti chuan meitei hote hian tuna sarkar na chalmek tu te hi an hukum khwa to donani tin ngai dan nei hanoma mithren khatta chuan tuna hian kan MP Puke Vanal Venan angen ang hian
Manipur state hi an sarkar thria sakin president rulan da ani nuwa borok monomjok nuaya separate administration an nei dan turle airia turta hi ngai tu chiana siam rem atul jok ani ti anom bok hemi chungchanga hian zofa chipeng krang omkhomna Justice for Tribals Group ta chuan Mizoram MP in demand na siam Manipur State Sarkar thria President Rula Dale separate administration hi an buaina chinfel na turani ti asoi hi an thopa Mizoram MP zaum takpuke vanlal venan hetianga malak na hi lomo manti thu an soibok ani an soidan tak hian han chir chok taila Justice for Tribal Groups declared their gratitude to Puke Vanlal Vena Honorable MP of Mizoram for supporting the Unau Kuki Zomi Mar Mizo demand for President rule in the state of Manipur. We thank him for raising his concern in the Indian Parliament in Angai Dan hi Ansai Chuak Ani. India media trend khatten Puke Vanlal Vena Thusoi Chungchanga hian report anpek danin kan Unau Zofa tahi kamangaya Ani point min mangai boka mase antan hian Indian Parliament a dingtur MP represent anei lova mase antan hian kei heta hian kaumani atibok hetilai hian Manipur state ta MLA tale minister ta chuan Union Defence Minister Rajnath Singh chu New Delhi a office sa voin thotania hian han mua India Defence Minister Rajnath Singh nena hian demand panga han theluta demand han siam tlang pui hi tharum thona metmit turle Manipur state integrity ven him sakturte zofa kan unau jinga SOO group kanti militant thota chu an omna mun designated kema dalet turin han ngen bok haibaka hian National Highway 39 May ni thumatranga Kangpokpi districta dancha chu clear turin han demand bok ani India Defence Minister nena lekha han thelu jinga an point number pakhata hian demand chu ani chialawa hriat tirna ani jok maome kumsang ni sompasari in thanna khan zo tribes jinga an leader tlemte central BJP thlop tu ta chu heng tribal SO group militant te hian an lo do dal toni tin an hriat tir bok Mase hen in biak na chungchanga hian Rajnath Singh hian engtiangin nge lo chanti hi chanchin kan bo sailai thleng hi chuan hriat thei alani rilo ani voin chanudar thum vela Manipur state lampanga tanga report kan don dan chuan Pastor Jila Singh chu meitai nu hoten meicher keng chungin an hual beta an manani ti report kan dona tanga thil thlen dan chu hetiang hi ani chana huna Christian ta biakin chu meitai ho hian anti chemeka hetianga biakin an suasama anti chiata meitai mi pui an tamlai tak hian Pastor Jila Singh hi avathenga mikrangpo kan nilowa mana ti chiatin tumpoin kanin biak felvek to khatin avasoya mase he biakin omna venga meitai nu ho ta chuan an manjuita an venga club pakhata an khungkrangani ti report ania ti chuan Pastor Jila Singh chung ta hian police nena report an penghala mase meitai police ta hian chan chua chu an lo tum haulo maya zofa kuki CID ani yang tin han lo pujuita ani Pastor Jila hi hebekin omna venga hian om ani lowa a omna venga meitai nu ho ta chuan he thil thleng chungchang han hriat vele hian Pastor Jila Singh hi hroi chua tumin han vakal ve thunga mase amel po mutir han lo rem ti talo ani biakin omna venga meitai nu ho ta chuan a mobile phone po an chu saka Imfala Pastor dangin biak po anvatum chuan meitai nu ho hian a phone hi lo pick up in ron biak po lo tum to su ama hi kuki ni to ni tin an changa an phone call hi an off zui ngal bok ani hetianga thila thlen takawang hian social media platform thranga trong try pui turin thedar zui ania hunenge mochan meitai nu ho ta hian an hren ben nuwa Manipur police ta hian meitai nu ho ku ta tang hian han va hroi chuaka he report kan buat sailai thleng hi chuan a in chu ala thleng lawa mase police ta ven himna hnuaya hian a in lam panin hruai homek ni in report kan dong boka he thil thleng chungchang ron report tu ten an saidan chuan Pastor Jila Singh hian kut atwar nual ni in an saibok ani ole khati jong kha tuntumatana report kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo te khan khongaya milo subscribe sakjal turin kan som chewa
ti chuan lewin yan kol thraula rainbow mizo chanela hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle theu don nia